Is-sena li għaddiet kien hemm 142 attakk jew attentat ta' attakk terroristiku madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Iktar minn nofshom, propju 67, kienu irrappurtati fir-Renju Unit. Dan kien segwit bi Franza bi 23 każ, l-Italja bi 17 il-każ, Spanja 10 każi, 6 seħħew il-Greċja, 5 l-Ġermanja, 4 l-Belġju u kien hemm attakk fl-Olanda. Kien hemm 142 vittma li mietu f'attakki terroristiċi fl-Unjoni Ewropea u 379 li weġġaw. Dan irriżulta mill-10 edizzjoni tar-rapport dwar it-terrorizmu fl-Ewropa li kien ippreżentat f'pajjiżna f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Kummissarju Ewropew Dimitris Avramopoulos, il-Ministru għall-Intern Michael Farrugia u d-Direttur Eżekuttiv tal-Europol Rob Wainwright. B'dan tal-aħħar jispjega kemm huwa importanti li jkun hemm it-tixrid tal-informazzjoni bejn il-pajjiżi membri f'dawn iċ-ċirkostanzi partikolari. Thousands of radicalized individuals crossing our borders, operating sometimes in clandestine ways, and it shows that we need to improve our ability as a collective community in Europe across border to respond to that very quickly and very securely. And that means intelligence is vital, not just at the national level, but on the international level, so that of course we can anticipate the movement and any terrorist activity behind it. Is-sena li għaddiet kienu arrestati 1002 persuni brabta ma' terrorizmu u l-maġġoranza tagħhom huma membri ta' movimenti militanti Iżlamiċi. Mill-142 vittma, 135 persuna inqatlu minn movimenti simili. Min-naħa l-oħra terz ta' dawk arrestati, 291, għandhom 25 sena jew inqas. Kienu użati splussivi f'40% tal-attakki u għalkemm it-terroristi użaw firxa ta' armi baqa' b'saħħtu l-użu tal-isplussiv. 40% tal-attakki terroristiċi fl-Ewropa huma maħsuba li jkunu parzjalment finanzjati mill-kriminalità fosthom it-traffikar ta' droga, is-serq, il-kutrabandu u l-frodi fost l-oħrajn. Qed jiżdied ukoll is-sem tan-nisa, b'26% ta' dawk involuti huma proprju nisa. Kien innutat ukoll kif il-gruppi militanti Iżlamiċi femmu tajjeb ħafna kif taħdem id-dinja tal-midja soċjali u nedew kampanji b'saħħithom li permezz tagħhom ġibdu militanti ġodda. Il-Ministru Farrugia sostna li l-memorja tal-vittmi innoċenti għandha sservi ta' xprun biex l-Unjoni Ewropea tibqa' tagħmel bħala priorità l-ġlieda tagħha kontra dawn l-attakki viljakki. L-isforz huwa kooperazzjoni bejn pajjiżi differenti, sfortunatament f'ċertu pajjiżi kienu nqabdu fuq ħażina fejn l-istess forzi fl-istess pajjiż ma kienux jikkooperaw bejniethom. Pajjiżi tal-Unjoni Ewropea anke tul il-Presidenza Maltija tajna importanza is-settur tal-immigrazzjoni, is-settur ukoll kif nilqgħu għal kull teddida li jista' jkun hemm.